Da vidim, da je... Čakaj, ti snemaš vse? Ja, sam je že koliko, 5 minut je že noče. A kaj, tisto banca. Bi bili lačni, ne? Nerodno je to, da je ta posoda... Če že to kupilo, kakšno je bilo naše? Naše bi se zgledali. Rej, veš da mi gre kar... Kje v nas? Špego. Špego. Naj gre kar na jog, tako smo dobro to naredili. Točno tle je fokus, ne? Je. Ja, ker je spara tudi model za drugo. Ja, sej. Površina še bila polnica, ona mala, Mi že zdavni bilo, ja. maso, ne? Ne? To je prav. Štiri. In so izgube so zdaj, bom to dal gor. Lej. Profesor, ti še malo za nas prešpara, da boš še Miki naredili na svojemu. Dan gor? Dobro. Fuj. Dan gor nazaj, profesor. Evo, tlele je 32,1. 7 stopinj je bolj to kot za mi. Tukaj je. Ja, točno tlele, ja. Dobro, ajde, daj gor ponovno gor. Je velika, ponva je velika, to je hodič. Kaj če mi pa to dol? Ja, to bi mala, ampak jaz bi hotel vse, če vam čez peč naenkrat. Profesor, to je našmo probamo. Težko, da bi bo uspelo, ne? A pa zdaj, tudi, Če ne bomo to predstavili... zdaj pa enkrat se grelo, bo po ostale časa pač bolj toplo. Ja, sej. Ker veš, zdaj drži. Ne vem ti samo, da nam zdaj ti oblaki ne zajebe. Točno tlele je fokus. Točno tlele je fokus. Tudi slika. Slikajte, ajde. Držite. Evo, koliko je bilo? Za celih 38,4. Celih 8 stopinj pa bi verjetno še raslo, ja? Bi verjetno še raslo. Za celih 8 stopinj je tlele noter bolj. Pa bi praviloma se temperatura meri pa v senci, ne na soncu. Ja. Wow. Koliko pa je?
tlele, ne? Tukaj, ko pa jaz roko držim, ni pa nič. Ne. Ja vem. Evo, čez 80 bo šlo. Aha, čak, lejko je zdaj krenilo, lejko je krenilo. 100 stopinj. Lejko je krenilo. Kost 10 že. Da se olje spredi. Aha, evo, zdaj pa že, zdaj se pa počasi ustavi. Imamo pokrov, Do 30 bo prišlo. Na 30 bo sigurno. Ja, več ko je sonce, bolj bo, ne, seveda. A pa 40 bo. Prej si rekel, so 30, kaj zdaj? Zmanjšamo izgube. Ja, evo, zdaj predskaj Vinko zakrivaš sonce. Ja, znam. Lej to, 150 pa še kar raste. Ampak to je točno Potem je enaka tašča in sonce. Točno Kakšna tle. je podobnost med taščama med soncem? Ne v eno, ne v drugo ne moreš gledati. Ampak res, točno tlele. Kaj so Jaz pa to- tukaj kaj so roko to pa komod mešani- držim, ne? Kaj so to mešani občutki? Ko se ti tašča s tvojim avtom zaleti v prepad, ne? To so mešani občutki, ne? Tvoj avto, a ono, nije ti lahko. Lej to, koliko je bil maksimum? Kje so one? Evo ga, še čez. Sem da sonce, evo, zdaj pa začel pa padati. Ja, ampak takoj, ko sonce zgine, ne? Ja, bi šlo. Tlana čutiš. Ja, malo. Taka posoda je dobra, ima svoje slaba strani v tem, da je velika toplotna kapaciteta, težko se segreje. Ja, ima svojo vzpone in Ko se gre, bolj enakomerno drži. Je pa to, da je velika površina, če bi bila toliko nizka samo za dol, ne? Da čim manjša površina, ker se prekočevina tudi ohlaja, ne? Ja, tako to je, ne. Ja, tako. Za tebe vpraša za mene. Pa je tako, ker sem jaz to že pekel, teče lakšiče. Ja, to medo z becem sva jih prepekla. Pekla. Kremirala. Ne vem, bomo videli, če ne bom jaz to doma spekel, pa pojedel. Ja. Mešalec, kdo je mešalec? Ajde malo mešaj. Od tebe. Bo malo bo. Če bi dali pari. Evo. Dejte vse, profesor. In the mountains of Tennessee, they like the smoky sauce. But over there in old Memphis, I dry rub red balls. The folks down in Georgia, they can't pick up their mind. You can give it to them sweet or spicy, and they'll say that tastes alright. And you might think the South Carolinians are just a little bit off. Would you believe their barbecue's yellow with a mustard sauce? Pork shoulder is the cut of choice in Mississippi, and they pride themselves on barbecue that's totally vinegary. In Louisiana, them Cajuns, they like to spice it up. They like to spice it up. This is our review of barbecue in the southern United States. And when my life is through, bury me in barbecue, but make sure it's vinegar based, cause you know that slows decay. And it's the style from our home state of North Carolina. Hello! In West Kentucky, that's a fancy name for sheep. But in the rest of the state, sliced pork butt is what they eat. Arkansas's kind of like Georgia, a barbecue melting pot. And when you ain't looking, them good old boys will make that barbecue hot. Alabama's got the strangest thing I've seen in my
my barbecue days. Cause their barbecue sauce is white, made out of mayonnaise. And down in Texas, where the longhorns steer roam free, they love to smoke their brisket, that's a big old slab of beef. And down in Florida, is Florida a southern state? No, it ain't. This is our review of barbecue in the southern United